Matthew alian li Jesu akizeet na Gachang in doi mang pa zeet na athuak ding in khasiang tho in kamlaka Jesu apai pi hi Jesu in sun som li le zan som le sung anyalawin omkhin ahi man in agil agyal hi Gachang in ama kya nga doi mang pa hong pai a pasian tapa na hi takpi le hi suang te anlum aswa na ding in thupia in achi hi ahi zongin Jesu in la siang tho sunga anlum bep to mi te nung talawa pasian gen khya thu te to nung ta zo hi chi in kigel hilo ahi yam chi ina dong hi to chang in doi mang pa in gamlak pan in Jerusalem khwa a Jesu pai pi a yakin kumzang asang pen mona aka to pi khit changin pasian tapa taktak na hi le lai siang tho sunga pasianin nang ahong kem ding in avan tung mi te hong sol ding hi nakhe te le suang akita khaklo na ding in van tung mi te in akhodu to nang hongdom ding hi chi in kigel ahi man in hilai panin tuak sukin achi hi Jesu in lai siang tho ma a na to pa pasian na zeet ke in chi in gen hilo ahi yam chi na dong hi to chang in doi mang pa in mual sang ma khada Jesu pai pi towa leitung kumpi kam khem pe le ahoi na teng ala khit chang in kamaya kon in ki hong bele chin hi te khem pe nang ma tunga kong pe ding hi achi hi Jesu in satano tai khya in lai siang tho in na to pa pasian vek bia in la amana bek sem in chi hilo ahi yam chi ina dong hi to chang in doi mang pa pai khya a van tung mi te hong pai in Jesu hu in an awa ko hi Jesu in Galilee kama anasek kipan Jesu in John akimat na thu azat chang in Galilee kam sunga vakihem hi Galilee kam Nazareth khwa a swak lo in pai khelew lew a Zebulun le Naphtali kam sung Galilee tuili geya Capernaum khwa a avateng hi tobang nin avate na pen kam sang pa Isaiah tukin atun na ding ahi hi to again na a Gentile mi te ten na Galilee kam sung Jordan gun kal khat tuipi lampanga a Zebulun le Naphtali kam khomya sunga ateng mi te in khobak lian pi mudingu hi si na kam khomya sunga ateng mi te tunga khowa khong tang di hi chi hi to huna kipan Jesu in thuhil ding kipan a van tung ki uk na hongnai ta hi man in kisikin na sia u khel un chi in thu a hil hi Jesu in ngabeng mi li sam Galilee tuili geya Jesu apai lai takin ngabeng Peter akichi Simon le anaw Andrew ngien to nga khu in a amu hi Jesu in amau te kya nga ki hong zui un ngamat bangin pol tampi anga chaimi kong swak sakti hi chi hi amau te gel in zong angien teu nusia in Jesu azui pa u hi walai panin apai khyat khiru chang in Zebedee tapa James le John te unaw apa uto kun kwang sunga ngien po in a muleo leo a amau te gel zong asam hi amau te gel in zong gun kwang le apa u nusia in Jesu azui pa u hi Jesu in mi hon pi tunga na sem Galilee kam sung khem pewa Jesu pai koi koya amau ki khop na in tea thu hil in van tung ki uk na hang in lungdam na thu te hil a nat na tom ani china khem to adam sakhi Syria kam sung khem to a ama thu ki zel a hi man in doi ve mi sibu mi khut zo khezom mi a ki pan in nat na sat na tom ani mi khem to ama kya nga hong ki puaka ama in avet pi in adam sakhi Galilee kam khopi som te kam Jerusalem khwa Judea kam le
Jordan kun kal khat gam pan in mi tampi takin Jesu azuyu hi